Hai tini press meet maklaika tini 16 tarik Mei tini salsani bagai tini convention partai peptis tini klaika kaham respond maka tini semua jaga tini hall ni capacity pray 1500 pray ini 1000 upor borok klaika belai kaham respond maka bani bang puila tini phai maga phane ragno ani Tipraland warrior Tipraland sifai ragno ang paiphle hambai maro tini nok to saimano ang majra mamani ek mat obono an nahormung Tipraland an nahormung thamsa ani nahormung teibusung tini dimano tini dabino Tipraland dabino tebe krak khaina bagai tebe strong voice khaina bagai sung ang de chesta khaimani abon ani majra kiaba ang tini nukha within short period ang call khaika phone by call khaika kintu kaha ke respond maka tini jotom dukhon angjak ang tini Montri job mani porifano boro belai khano khathangjak baksa boro onek dukhon angjaka boro phailia dukhon angjabai ana boro sahoka onek boro kabui boro phiroi thangka kintu tini or 1000 upor boro kuthumkha boro jotton tini warrior tini sengkragrok boro smai tangjak boro angbai tongnai boro ana support khainai je ang haini boro tini kosai thangka amoga belai khetin tong thoka tini sing omono saimano tini Montri kotoria tini MLA kotoria tini kotor ke tini dofa anu blok tongo jonogon anu blok tongo abosi sobe shakti abang shakti mano baniba ang tini proman maka within short time jebra ana respond rakha banang belai haino hambai maro taibo masanai जों tini agami dino buskang salo tini nahormang saklai dekha जों o mas bisingo bat phaine mas bisingo जों movement for Tipraland tei kono kurei ekta ni tini issue nai joint movement for Tipraland oblai जों ang sara Tipra guri nai teibo second lingkai jotto division no ang koikha division ni tini bomdi active ni 25-26 active tong tei rok bisi active kurei tin division ang nai nekha ke je active tin division jotom boro ano press meet boro khani social media hoje boro press meet khaine te ano support khai boro boro kaise letter mar honai nai boro koikha abang nai sin tong nai tei jing idaningo जों ang plan khaikha जों Delhi thangai ang je Delhi thangnai te koita ni netaro bai Delhi thangai ang chesta khainai chini home minister te chini kabangman noton kotorok bai chini eta BJP netarok bai pa chini ani Delhi ni central leader bai जों malai chini statehood demand ba triple demand ang pressure khainai obang wansok tongo je chini idaning Delhi thangnai obrang saklai hoka bone bagai ang khagao ang asogui tongya ang lenglei tongya ang hadok nebang kok sanai ang IPF tinguni kok sanai chini statehood demand ang kuno party thanani aba kok saya ani party IPF tino segang krak khlaigai mu revive khlaigai erpore जों आगौनाय अबन tin ang saklaimo কিন্তু অনেক বড় সাগো আইপিএফ না ফালি রেখা আবে ফালি রিনাই একক সামানে আবো বেলাইকে দুর্ভাগ্য আং যত যে সামং খাইমানি আং যে ডিসিশন নামানি আবো যত সিদ্ধান্ত বিচিন্তি খাইজাগো যিনি সিসি মিটিং খাইও সিসি মিটিং যে প্রস্তাব যে মাইনরিটি অংশমানি আবো দিস আং সামং খাইতো কমা কোন ব্যক্তি বলে সামং খাইয়া जों थानाय सिसि मिटिं लेटेस्ट मिटिंआव जों अबनो तिनटा जों ना खाथिनि डिसिसन जों इउनिफिकेशन पब्लिक एलायंस ओ दुइटानि बागै जों कायसे टक चलायनाय डिसकाशन चलायनाय डायलग चलायनाय जों कमिटि बुलायखा आबो फलो खालायनाय तै चिनि जों दिल्लीआव इदानिं जों थांनाय आं अलरेडि चिठि हरजाक चिनि अमित शाह जिनो तै अनेक लिडारनो आं बन रेसपन्ड मायाखौ आं अलरेडि दिल्ली चिठि सुइगा तै थार्डलि तै जों चिनि पार्टी रिभाइभ खालायनाय बागै आं सारा त्रिपुरा गुरिनाय अबमान ओ तीनटा चारटा इस्यु तैना तिनि साखाय रेखा जोंनि कन्वेन्शन आं खागागो आनो पाब्लिक हामजागो आनो पाब्लिक रेसपन्ड नाय बनेबा आं कोनो दुख नांगिया व्हाट एवर हैपन फॉर गुड जें माने कामने मंगु अमरां गसैना नाय बनेबा आं खागागो तिनि वन डे कन्वेन्शन बालायखनो तिनि सक्सेसफुल ओंखा ग्रैंड सक्सेस ओंखा हानि बां हायना हाय आनि जत्तो आनि बन्धु मीडिया रनो आं हामबाय मारनाय नेरक सटिक मीडिया खायदि सत्यनो दिशादि निरनि जे मीडिया अबाउट जोंनि कायसे पिलार अफ द कन्स्टिट्यूशन आं जत रेसपेक्ट खायो जत मीडिया न सोशल मीडिया थिं इलेक्ट्रनिक मीडिया थिं निरक सटिक ताई रिपोर्ट रेडी
जे गाहाम खाइबो गाहाम खन्दी हामिया खाने हामिया हिंदी अबाय खले न्यूट्रल खेनाव साउंटा हांखलाय आं खागो इयर ट्रू इयर रियली निरो मीडिया निरो एथिक निरो फॉलो खलाय हाने आं जत्त मीडिया रनो हायनो हाय आं अब्लाय हामबाय खाखसमा याफोर खुलुमबाय।